دم باش تماشاvan هêja êrişên dewleta faşîst Tirk li ser herêmê Bakur Rojhilatê Sûriye dewam dikin. Lê di heftê dawî de taybet salvegera komkujiya şenga li disî tebaxê de pêlê êrişa bilindtir bû. Îro jî beriya ku em derbasî bernameyê bin ji dewleta Tirk a faşîst li enîsa komkujiyek pêkan di encamê komkujiya de sê şehîd hebûn sê birîndar. Her wiha li Til Temrê jî birîndarek hebû. Ev êriş heya roja îro jî dewam dikin. Girêdana vê êrişa bi têkliyê Rusya û Tirkiye çi ne? Koalisyona navnetewî ya got berpirsiyara qada hewayî ye. Çima rê dide vê êrişa? Ve êrişten ne li Bakur Rojhilatê Sûrî pêk tên? Çend saet berê li Slêmanî jî êriş hebûn. Beriya wî çend roja dîsa li Slêmanî êriş hebûn. Şixa li ser qadên parastina rawa ciyayên azad êrişên dewleta dagirker ev 3 sala bê navber hemî çekên qedexekirî dewam dikin. Tecrüde li ser rêbertî di Îmralî de dewam dike. Ev 2 sal nîv zêdetir li ser rêbertî tecrüdekî pir giran heye te agahî ji rêbertî nayê girtin. Girêdana vê êrişan li ser herêmê ser tevahî Kurdistanê bi tecrüdê ve çi ye? Li aliyekî din hikûmeta Şamê her çi qas duwarê devkî de jî nerazîbûn nîşan dide li hember dagirkeriyê. Îro herî dawî serokê hikûmeta Şamê Beşar li Esed daxînî dabû gotibû em qebûl nakin bê ku dewleta Tirk a faşîst ji Sûriyê bikişê em tim müzakereya nîqaşa pêra bikin gotibûn armanca Erdogan ji veyî rawakirina dagirkeriye. Eger ku hikûmeta Şamê dagirkerî qebûl nake rêveberiya Xweser jî veyî qebûl nake û hember wê tekuşînekî ji demeşandin. Wî demê hikûmeta Şamê hember vana çima gavê pratîkî navêje çima bi rêveberiya Xweser re li hev nake. Şixa ev êrişî di demekî wiha de tên yani 100 sal ser Lozanê re derbas bû. Girêdana vana bi helwestên hêzên navnetewî taybet NATO çi ye? Em ê giştî vî mijare bi hevalê xwe rojnamevan Zinar Yıldız û bi hevalê İbrahim Esad hevserokê desteya jîngehê ya herêma Cizîrê. Destpêkê bixêr hatin ava dikim. Hevalê Zinar em jema de dest pê bikin. Yani her tim êrişan ev 11 sal êriş bê navber dewam dikin. Feqet ji bo êrişên dawiyê vey pirsim arman ji dewleta Tirk a faşîst vî êrişên dawî taybet çi ne? بله وجه وک آنی زمان yani erişin devlet Türkiye jboy ku ve heremi dagir bike de esas da ne tane perskrik erişeki coğrafik yani heremeki yani ev bike beri de plansazi ki yani diroki li sarvan heremana heye Hind pevaje avakirna cumhuriyeti de sistemi yani ku jboy ku işte bijin hedefeki yani وەک میساق ملی پێکانی ناوی وەکی حساب دکن که ev coğrafya, ev herem, ev gelin wî heremî giştî erdî wan e, erdî devleta Osmanî bû işte bi êrîşekî, bi belavkirinekî, bi komployekî devleta Osmanî hat belavkirin û ev herem nav devletên navnetewî de hatin parçekirin û hîn bi armancekî ku dibêjin emî hîn coğrafya xwe, hîn gelin wî heremî vegerinin u sistema xwe imparatorîk ku berî me dimeşandin em ê hîn ev sistemê ava bikin. Bi taybet zihniyeta AKP û MHP ku niha li ser iktidara Tirkiye ne ji xwe zaten dema hatinê xwe de jî digotin Osmanî nû em sistemekî yan jî işte em evekî bi stratejiyekî ku Osmaniya nû ava bikin. Bi taybet piştî 2003 şunda tevliyeviyek ve heremi derketin Amerika müdahale Afganistan ve Irak'ı kirin şunda vi peyvajı işgara vek fırsat ditin aslında. Jiboy ku bikarbon vi strateji xey Osmaniye kemin vegerinin, bikarbon vi misak milli vegerinin. Herem gelin heremi disatîxin bin hizmeti xwe gelek ceribandinî wan êrişî wan hatin. Lê herî davê piştî ku krîza Sûriye dest pê kir, piştî ku şoreşa Sûriye dest pê kir şunda ew ê wek firsendekî mezin dîtin û bi hincetekî ku işte divê heremê de em bêjin işte wek hêzekî PKK belav dibe ji xwe re wek terorîst dibînin wê hincetî we aslında xwastin kamuoya yani raya giştiya cîhanî jî devletên hêzên navnetewî jî piştgirî wan bigirin û bi wî şewazî di heremê de destî xwe xurt bikin û bikarbin müdaxele li her derî heremê bikin.
اساس ارمان جوان tabi نا Kürt hınca dedin nişandan işte Esad Bişar Esad hınca dedin nişandan yan Tevliyeviya heremi dedin nişandan ama esas armanç bikarbel heremi hegemonya xavabik bikarbel hemmu heremi vek sistemeki imparatori işte şu zaten Erdoğan vek imparator xod bine vek berdevamiya imparatorin Osmanlı xod bine دوی چرچوی ده دخوازه دیسا وی سیستمی بری لهرمی وگرینه و هگمانیا خال سر هیزن هرمی آواب کی. بله. اول ابراهیم اویرش به اریکرنا امریکا ناتو و روسیا ممکنه بیکوار. بله راست یعنی وکی هواجی داخل یعنی کرن یعنی امد وگرن دیروکی ده امش دیروکی بگن حتی روجامه ایرو به واجوی گو ایرو تیمشاندن لروجالات ناوین تواهید تایبت ام بیجن ایریشن دولت ترک و لسر سوریه برنگه کی برفره اشکره خودی پروژه کی خود بینه میثاق ملی پروژه امپراتوری گو مافکی وید دیروکه ده بو جهاتی استندن نحقیه دبینه ده ما دمید گو ام گریدان اوی بلوزان 100 سال لوزان ارگور درباس بده ام دبینین هندوی خون و خیالی گو دولت ترکیان عثمانی جهاتی دستن نحقیه کی لهاتی کرن به وی شواز هانی تفدگره والهرم بحجة جور بجور يعني ام دنافا ويد بقرن حجة شرين تروري جو ام بكن چه رخصتنين جو هيد همان دميدا آوا کرنا سيستم تروريست يان ام بيجن تندرو وكي داعش جو هاتنا آوا کرن بوي حجة هاني جو ايريشي بك جور جور حجة ويجي هني جو ام بالا خبدين د ارمان جاويد وكي ام بيجن آوا کرن و وگراندن السر و ميثاق بليد همان دميدا جي ام دكوكا ويد جي منارن خودی دجبریه کی خوی دیروکی یا گل جبو گلند هرمه ده تایبت کرد گو ج بیشن کومارا ترکیه ده خودی مافکی خوی دخوازه وی مافی خو د نوا برخدانی دو سرهلدانی دو شورشن جور جور گود باکوری کردستان ده تایبت گو هم هری داوی شورشا آزادی کردستان بگرن دستول باکوری سوری گو باکور جلات سوری گو وکی شورش خود نشاندان داکو او کردن گو من هر پیمانی ناونتوی گو هاتنی چه کرن به پار مانج مافی خو هاتنی دورخستن بجور جور هرم پرچه کردستانی گو آزادی خو به نفکرین نتو دولت ایدی بفکرین گو دولت گو هایی بفکرین نتو دموکراتیک کاری به هفر جیان بکن اوانا تواهید گو ام بگرن دست دبن صدم گو ایرو ام بنرن ادمن وی کراسی ناتو ایده دولت داگرکر ترکیه دخوازه با آوایی که روابونی به اریکرنا هم روسیا به هم امریکا گوام تایبت بگرن دست گو دناوا ناتو دی گوام سر بیجن سرکشی اوی دیگره ایریشن گو تی کرن تایبت گوام بیجن مرحله حری داوی ایریشن هوایی گل سر باکور و جلاتی سوری برنگه کی اشکره برچاوی دنیای و به راوستاندن گو در باسی خاکا ام بیجن نتنی جبو ریوبریا خسر گو سینوری دولت کی وکی دولت سوری پینگ دکی گو د مافی ناونتوی دی گو شوجا که گو دولت کی در باسی سینوری دولت کی جی ببینه پیشا چاوی دنیای و جواکا ناونتوی برنگه کی اشکره ازمان وی دولت هاتی در باس کردن و برنگه کی نرواج گوام لیبنرن گاوام وان تشتا تواهی دبینن ایریشن روزانه گو سیویل دگرن هدف گو شهادت این کسایت گو هاتن چه کرن گش کسایت سیویل نوا ام بیجن ریوبریا خسر بون کسی گو ایریشن تندروین داعش شر کربون لبرانبری وی افوفیتیا وان هاتبو راوستاندن نتنش بو باکوری سوری لهمان دمیدم مش بیجن اش بو مروواهی گو هزا کی تندرو هاتبو آوا کرن شری وی هاتبو کرن به دست وان قهرمانا گو ایرو دولت ترک وان کسا وان قهرمانا هدف دگرن شهید دگرن ایدی اموانات تواهی دما ام دگرن دست رنگه کی گشتی ام دبیجن من اری کرنا هزین ناونتوی گو ایگو گارانتیا دهمان دمیجه پیمانا گو ام بیجن دنابرا قصدی و هزا یعنی ترکیه وکی گارانتی روسیا گو ام تایبت بگرن دست گو گارانتیا ایریشن هرمی نکه گو قصدی وگر سینور بگر دست هزه اوانا تواهی نشانه ددن اونای که یعنی بیجن اریکرنه که به هزه ناونتوی ده هاتن کرن بر بچاوه اجبرویجی ام دبینن نه بیدنگی آواند همان دمید دانستندنا گو به
بوان کومن چته د ایگو گریدای دولت داگر کر ترکی اوانا گشی د چاوی دنیای د جواکا نونتوی د جی ام بیجن جواکین هیجی د ام اشکره ام وجی ددن خو یعنی کرین ایرو ام بیجن نزلال کرونه کی حتی نرین خود د روشه گو ایرو د باکور جلاتی سوریه او هن ناد نشاندان اوانا تواهی ام دیویژن برنگه کی جرنگا اری کرن و دستکی وی یعنی ام وی باند کن یعنی ام وکی کسایت کی وکی جواکا گو ایرو باکور جلاتی سوریه وید بینه سوجه کی چاو او هزن نونتوی دبینن دولتکی براوابونا تشتین نروا گو بربچاو هم پیوانی دیروکی گو ام بگرن دست و حتی ام بیجن سیاست روجا ایرو تیمشاندن و همان دمید گو ام بیجن روشا باکور جلاتی سوریه روشا کی نافخایی گو سوریه که دخواه سیستم خواب ده آوا کرن مداخله دولت داگر کرد ترکیه و داگر کرن هرمین گو ایران دبینن بربچاو و گوهرتون و گوهرتنین دیموغرافی اواناگش انجام گود بربچاوی جهانی نتنی حتی اصلا دستگداینا هن دولتین وکی دولتین نوا عربا دو وکی قطر گود دستگداینا کی بربچاو آواکرنا مستوطنه یعنی جهکرن گوهرتنین دیموغرافی سر روی عرضی تیچه کرن و جبلی تجاوز کرن و قتل کرن گود تیچه کرن سر روی عرضی. بله. امریکا و روسیا خواهک و گارانتور نشاندن قاشو. او گارانتور چنه؟ گارانتور ایرش ترکانه لی گارانتور راوستندن ایرشانه. یعنی ابنا خواپاندنه ما وی کوسال خواه کرنه. بله. یعنی گارانتورتی مرو چه پینا سبی که گارانتورتی علیه که دا گدوی گرک پرستنا هرمی به پرستنا گلین هرمی به پیشی گرتنا لهمبر ایریشان به بویشه وازی به نها پشتی کو بتایبت شر ایریشین لسر افرینی یا داگرکری شونده اب هر دو هیچ بوی کو پیشیلی گرتنا هنگ ایریشان کتن ناو بریده بس مرو بیاج بیر نکه یعنی نها سبب شرین کل هرمی تیم شاندن یان پشت کوی ده چافکانین سرکه هزی ناو نتوینه یعنی آرمان جوان وان هزانه به ویشوازی نابه که هبه کل هرمی شر بدن سکیناندن شخصا هبونا وان آل هرمی ده بسبب شره اگر شر نه باید نه روسیه کاری بوره به هرمی نه امریکا کت نواوی هرمی ده نه هزین ناو نتوی وکی هزین ناتو یعنی işte وکی koalisyon تیم بناو کرن تو هزین بیانی یا روجاوایی روشلاتی باکوری باشوری جیوان وی هرمی تنبو به تایبش بو که بکار بمورن تیکم وی هرمید وی هرمیده سیاست خوب ماشینین برجواندین خوب ماشینین بکار بن سر هیزین همبری خو هیزی که آوا بکن جبهه که آوا بکن شل وی هرمی پیش خستن و به وی شری واد وی هرمیده جی خو آوا کرن اینها گارانتورتیا چی بکن ancak دکارن جبو که بردوامی شر گارانتورتی بکن yani ev hezanat tu hedefi vantine kudu ve heremide şerbidin sekinandın. Yani Amerikacı tu daxiyani ki bir şey vazi nade. Ne Rusya şu zaten şu daxiyani Amerika ha bu beri çand roja yani got lafne guhartne demografik tane. Tabii yani ev tiştin kuçiydi ben hemu bir plansezi ki navnetevi vati avakirin. Yani işte ev hezanan ne bu işte o demokrasi binin ve heremi yani işte amecin آرامی دوی نه هرمی دا آوا بکنش بوی که هاتنه بداری نه عکس یعنی جبوی که بکاربن هرمی دا هبن شر درخستن جبوی که شر جی در بخینن چی بکارتینن ناکوکین هرمی دا بکارتینن نه حالی میزه دکن دوی هرمی دا ناکوکین کی هنه ناکوکین کی جان هزانه هنه işte nakoki Kurdu Türkiye, nakoki Kurdu Arap hene, Arap u Türk hene, işte bejin Şia u Sünni hene, henek nakokin mezhebi hene, henek nakokin aşiri hene, henek nakokin netevi hene, henek nakokin bejin abori hene, henek nakokin idari hene, işte henek hez hene diktatörün henek gelin bindestin, buan nakokiyana gurkirna buan nakokiyana, listina buan nakokiyana, işte dehremi de şer avakırın, şer derxistin, nakoki derxistin, bu bir şevazi cihwa heremi avakırın.
peki na hezeki ku bi armancı hatine ketine vi harami u buan ribazana hatine ketine vi harami vi garantutiye çivkin ancak bu ku karbon şer berdavam bibe evna koki kurtir bibin dikarın garantörti bikin ve kin tu garantörtiye van nine yani bir taybet de siyaseta Türkiye'de jiber ku nale cihani NATO hezeki sereke hem ali askeri de hem ali siyasi de hem yektiya devlet tanrı ve hezeki serekel cihaniye o jiboy ku برجوندی وان هزین کو ناتو آوا کرنه تیدا جی خواهد گرین بکر به برجوندی خواهم بردوام بکن هرمین توای هرمین جهانی دا سیاست دکن برنامه آن چه دکن پلانسازی آن آوا دکن یعنی دیروکا ناتوی سالین هفتیان حتی نها لاتین امریکا چه تبلیغ هی چه درخستن ام بیشن işte devletin Asya'yı tevlihe vi derxistin çava erişan kirin wana hemu naha ji arşivan derdikeve inaha liser ام بیشن liser herma rojlat anavi operasyonu ki teymaşandın esas mejivi plansazi ve hemu JNATO'yu derdikeve JNATO'yu despedike u Türkiye jina hezeki esas ام بیشن hezeki esası neredeyse murut kari beje arteşa diyemin ya NATO'ya. Tam az belki tefasile tam az nizanım ama muruvtkari yani NATO'yu da arteşeki sereke ali askeri da. Beku bercevendin Türkiye var berçavkirin tüplansazı da NATO der nakeve. Na daxyane ki Amerika jiboy ku revakirina dagirkeriya Türkiye Suriye te kirin yani dedin ya per eşkere de nişandan. Yani ki janveradi da hatiye dedin ku niştecin bajare ki var vala kirin uj bajarin din je haramin din insan var lüve harami bicih bibe o jiboy wan taybet khani verin likirin cih verin likirin bazar verin likirin medrese verin likirin asimilasyon ve heremi vereme şandın asimilasyona Afrin dünya alem zani heremeki Kurdaya nala Afrin'i Dibistan'ı Türkiye hatına vekerin lehemu tabeleyn bajir be Türkiye hatına nivisandın likele kavi hin cihanda Arabi tebi karani ama aslında asimilasyon sergeli Arapça hayal ve heremi lisseri kani bir taybedli girişipi be siyasete Türklerini temeşandın na ev tiştana hemu bidaneyan, bizanabunan, bi agahiyan dest hemu heyzan hene rogmi viya vera Amerika ra bebeje valla Afrin'i işte bejin demografi nayi guhartın yani pek aninin la Afrin'i nayi vataya guhartına demografik ev diden nişandan ki aslında ev plangeri ki hevpare ne tenecali Türkiye vataya meşandın devletin NATO'yu dinama bir siyasete de cih kadıgırın. Hala hemberi bir Rusya çıkas bakıca evci cihini karşıya. Yani tamam hember NATO Rusya cih duhazi khobike hezeki jiboy ku bikar be bandoriya NATO ile Suriye kim bike siyaseti khadike ama var sermujare Rusya esasen teklivanay davi nakukivanay davi derken evvel İbrahim yani دم داوود اگر رسم اروپا بنره هنه که پارتین خطا نجات پرستی پیشت که و ایتالیا مینا که ماری لوپان لفرانسا مینا که لاسرائیل مینا که شاید دولت ترک فاشیست کلک ما تدیتن یعنی دادم که هاد روجلات ناوین دهرم که وقت باکر روجلات سوریه پروژه که دموکراسی پیشت که و وی دمه چما ریت داین سر ایرشه ام باید کار موسا پیناسد کن ایرشه کل سر سیستم سر نتاوا دموکراتیک بخایر بله یعنی دیروکی دما منرن به داروکرنا یم به کشتنا لویس فرانسا گوان بیجن اشازدا فکرین امپراتوری گوان بیجن فرانسا ده بداویده به فکرین نتو دولت مشاندن ریبرتیت پارزنامه خود برفره برنگه کی اشکره دروجالات آناوین ده فکری نتو دولت به داروکرنا یعنی داروکرنا رژیم بعث یا دی کسایت صدام حسین ده داروکرنا سیستم پرگالا نتو دولت دروجالات آناوین ده یعنی او پرگالا نجات پرستی گو زنگیلبون و خزایا روجالات آناوین سر پربونی و به هفر دیروکا خود و
ام بیژن درگوشا شهرستانی گو مروواهی الویده که اف گشدان هانه د فکر نتو دولت بسیاست انگلیزیا یا گو ام بیژن به اتفاقیه سایکس پیکو گو وکی فکر سیاست فرق تست اپرچکرن وجبو کاری به وکی شر کی تایبت گو ام بیژن سر رجالات ناوین بده مشاندن ایدی حتی اصلا که گو ام بیژن 200 ساله گو ام بیژن درباز بو 100 ساله کی سر فکر نتو دولت گو رجالات ناوین دی وکی خنجره که کلک رجالات ناوین دی کری گو او خنجر ایدی هشیاربونه که در رجالات ناوین دی یعنی ام بیژن فکر نتو دموکراتیک روناکسانزیا رجالات ناوین خلاص کرنا ویج سردم تاریتیه سردم گو نخوشی و او کسایت گو نکاری بو یعنی کسایت رجالات ناوین اگو کاری به جنف ده رولا خوی یادی رو کی گوش دستی وی هاتبو گرتن جاره کیدن تی و گراندن من پیشنگتیا فکر نتوا دموکراتیک شیاربونه که رجالات ناوین ده بربچاو داین شاندان و دنیا و گشی دای برخویانی کرن فکر نتو دولت گو رجالات ناوین ده ایرو نفسین خوی داویده یعنی جیان که ام بیژن نبیژن او فکری گو دما مروه کی بر بتنبونی ویام مرناویته بچه آوای هوانه یعنی او مروف دخوازی جیانه که بکه کسایت آنه تو دولت ایرو دخوازه بچه آوای گو هی فکرین دموکراسی یانگ خوازای گو رجالات ناوین سر جیان بوی وگر و گش بوه دخوازه بردوام کرنا فکری خواه هیم بردوام بکه یعنی رجالات ناوین ده بر بچه تی نشاندان د بوهارا گلاده فکر هانی ده کم زیده گو ام بنرن هر چه قاسی گونی کاری بو ifade و پیشنگتی اوی برنگ کی زانستی بکرین بوهارا گلا گو رجالات ناوین دی دست بکر د فکر نتوا دموکراتیک گو د سوریه د باکور رجالات سوریه وکی بشکواندنا و فکرین هانی وکی روناهیه که گو بدو رجالات ناوین ده ایدی بربچاو ایروشین بره فکرین ریوبریا خسر گل باکور رجالات سوریه وکی میناکه گو بکاتین گو هی بکرد و عرب و سریان و چرکس و ترکمانیان گو باکور رجالات سوریه وکی فسیفسا که گو کاریب هر جیان دیگه و 10 سال درباسی یعنی ام بیژن 10 سال کی درباز بوی اویا میناکه که گوش دنیای دنی شاندان او فکر نت او دولت ادیب کارب هر جیان بکه به پربون زمانی خو به چاند خو به تواهیا زنگیلبونا وی کوزا هنی ددنی شاندای دویده که ده هزا گو کاری به وی فکریان گو هین سر خو دولت داگر کرد ترکیه وکی فکر نت او دولت گو خود دنی شاندان تایبت وکی دمجاری مرج درباز بو هزا خو نج فکری نتو دولتی خود گری هزا خود تایبت اش فکری خودیتنا خود نوا حلف ناتو دی یعنی ام بیژن یکیتیا ناتو دی جوه هزی دخوازی بو فکری نتو دولتا فکری ناتو بردوام کرن و هبونا خو بده نشاندان اف هبونا فکر نتو دولت گو ایریشن پرگالا گو الکلکاوی تی داین میناکاوی ایرو دنیای ده تواهی دنیای وقت سیستم دموکراسی گو ام بناو بکن نوا دکوانه که دی گو دخواستن به همه آوایی که خو بده نشاندان دموکراسی خو لی چارچوبه فکر نتو دولتی در نهاتمون درخستن داما دمیده هر چه قاسی گو کاریبون او قیدانا بشکندانا لی او فکر نتو دولت او سینوردار دیگرن لی باکور رجالات سوریه فکر نتو دموکراتیک به کاریبو او سنجیرا سرکه آقید کرنا فکر نتو دولتی بشکناندن بر بچاف هاتی نشاندان ترسیوی همه ملتی گو من فکر نتو دولت گولو آسیما بون کولتی بون کولی وی فکر هانه آزادی خو سرخبون خود من فکر نتو دولت فکر نتو دموکراتیک د دین نشاندان بر بچاو جمینا کاوی رول باکور رجالات سوریه د اردنگاری که گو ام بحث بین البرانبری وان هزن هگمونیک گو ایریشی وی دکن بدها هزن خو بهشمندیا گو ام دبینن بجوینن خوی ناو نتوی دولت داگر کر وکی ترکیه ام بگرن د جوین ناو نتوی گود خوازن بدها دولتا کوم بکن جبو پرگاله که گل باکور رجالات سوریه لسر ارده گو ام بنرن ربکی ارده سوریه گو پرگاله که هاتی نشاندان همه ایریشن گوددن هواتیا گو آنا ایریش دکن و بدها سیاست و جوین ناو نتوی گو ایرو ددن نشاندان البرانبری پرگالا نتوا دموکراتیک اویا ددن نشاندان دیمک پرگالا کی راست جواکه کی وحمیز کریه بکاتین گو هی
كتي فرقه فكره نتا دولة خلاص بوي وعم بيجن نبيجن د وارز زانستي دغوم دروجلات انا فين من فكره نتا دولة ايدي نما تيريدكي او هبونا في جواكا هاني شيربونه كت كسايتا رجلات انا فين دهاتي تشكرن بكردي خو بعربي خو سرياني خو يعني او فكره نتا دولة جو سروريه خو 100 سالي د سر رجلات انا فين دهاتبو كرن بشر تایبت گو ایرو بشیوازی که ند نخوازن بردوام کرنا وان هف پیوان 100 ساله کی نه برنگه کی هشمندی خو بکراسه کی نه دخوازه بدن نشاندان ایدی او جواک او پرگالا گوهاتی آوا کرن و نشان دادن پرتکی خو لبرانبری و سیستم هاکامونیک دیدن نشاندان و د انجام وی جام دبینن بدها مشن گو آن الباکوری رجالات سوریه تباهی ام بیجن هم ولاتین گو دمن سیستم داگر کرنا دولتا ترگو کوچبر بون مینا افرینی گریسپی سریکانی گو بلاوی هن ولاتا بوند مشی خود دوان ولاتا نشان دادن داگر کرن و هویتیا فکری نت دولت يعني از خوازم فيجي بدم زمان يعني اول زنار نكي خال اني زماني تشوا دولتنا تو دولت تركي قركرنه كي وغرتنه كي ديموغرافيك تسر عدد دهما دميدغو امبالا خو بدني اليه كيدن يعني او جواكا خلكن عفريني ملتين عفريني جريدان وهيفين وي جو بخاكا وي سر بنغها جو خودي ميراثكي وچند كيلويده كي دهاتي افاكرن چاند جريدان وي بدارين وي بخوزايا وير ادي فكرة نتا دولت جبو قد كرنا وي فكرة وي چاندا وي جرادانا وي قركرنا كي نتني چاندي و قركرنا جواكيت كي قركرنا كي خوزايي و دارستاني جو عمري وان 100 ساله درباز دكين خوزايا عفريني و جريدانا ملتي تير ددي نشاندان ايدي قركرنا كي بدها دبينن دمن هوفيتيا فكرين وان چتيا گودانه شغلاندن بدها او دارين جو زيتونه وخزايا عفريني تيقر كرن وتالان كرن اباجي جوان بيجن انجام جوهرتنا ديموغرافي وجوهرتنا او جريدانا تشان داخل كن عفريني بولاتي ويف بباجاري ويف بله هفلي زنار اگر كو ما وسا يعني هفلي ابراهيم قوت ايريش سر سيستمي خودي في سيستمي افريناري في سيستمي جي ريبارا ابويا ودامي اف ايريش تجريده كل سر ريبارتي تما شاندن ام دكارن جاب دقت دست بگیر واتیا تجرید و گریدایه یعنی نها سروکاتی گوت پیناسیا خوا کر مرو اگر ریبرتی پیناسیا وی بخوا راست بنرخینه مرو بدا ناسکرین کو عجبا تجرید لسر کیه تجرید لسر چیه تجرید لکدریه سروکاتی وقت نو دل هاتو بگرتن دگو گمانی من هبو کو وک کسایدنا دلی بملیونان انسان چاوا ده غرفه کی اوده کی چارگوشه دا ورا گرتن yani divirda xuyaya yani serokati ne tane kesayete ki serokati dili milyona insanın ku bi paradigmayı bi felsefe bi ideoloji bavar kirne serokati ne tane şahse ki kesayete ki işte seruki partiye ki yani ambejin işte hezeki siyasiye serokati felsefe bukhaya yani felsefe bukhaya وقتی دجمنجی سرکاتی دیل گرتن وی تشتی باش زانی بون جبر وی بگرتن آوی و اصلا حساب دکرین که او پروژه او فلسفه او ایدئولوژی وی جبنی واتیک بچه اما دیتین که بگرتن یک کسی و به امبیجن حبس کرنا وی زندان کرنا وی و او استراتژی او فلسفه نایتیک برن جبر وی سیستما تجرید آوا کرنا سرکاتی امرالی وک گرتیگه هکی وک işte hücre ki jnav çar duvara da pinasena ki imraلی sisteme ki kuja ali NATO va ati آوا کرن گاردیانی وی دولتا ترکیه ایکوی sistemi daniye Britanya'ya ایکوی sistemi dmeşine Amerika'ya yani bir şey vazi sisteme ki jali NATO ve hatiye avakrin sisteme ki tecrid ile imrali demeşe. İmrali sistema tecrid bu khaya. O ev tecrid ne tenel imrali temaşandın. Ceki ku ev felsefe dukhasi khub cihani bike. Ceki ku ev felsefe lehember sistema heyya cihani berxwed de be her avayı temaşandın. Onaha gavadın me erişin liser
هرم روجاوای کردستانی و باکور روجلات سوریه نرخاندن هدفی وی دوی اریشیدا چیه ما او نرخاندن اما پرسکریک نه تنها پرسکریک روجاوای کردستانی کو دولت ترک اریش روجاوای کردستانی دیگه یعنی جی سیاست کی ناتوی ل روجاوای کردستانی تیمشاندن نه لسرانسری کردستانی لشنگاله لمخموره ام بیجن جی کی کو سیستم نتوا دموکراتیک تیمشاندن اریش لسر هیا و اریش نه به شوازه کی عسکری تنه تیمشاندن اریش به شهر تایبت تیمشاندن اریش به قدکرنا آویوات تیمشاندن اریش به بلند کرنا دلاری وات تیمشاندن اریش به آویشتن به نانشتن به نفسشتنی و تیمشاندن اریش به بوان شوازانه تیمشاندن demek ki ucbuy ku dengi vi heremi dengi ev sistema neteva demokratik ne gije tüdera tu dengvedane ki le hem le cihani çi ne be eriş temeşandın ev erişene mro be tecrübe le sistema imrali ve kut nikare bigredest yani sereke çavkaniya vi sistemi ve riber apo ten tecrübe kirin و لکیلکا و اف سیستم اف فلسفه خو گهاندیا لکدری اف هرمجی اف سیاست جی اف گل جی اف جواک جی خازم به تجریدی و بیدنگ ببن و جوی فلسفه ورن دور خستن بوی شوازی اساس خازه ناتو مثلا خوب سرور بکد سردمکی نودا نهال جهان سردمکی نودا سپیدی که یعنی مرو سیستم به شر جهان سیمین دا مرو نکاری بیجا ولی پشتی شر جهان سیمین işte sistema kapitalistçi ve ki serdema daha işte sala 19 و 20 ve ki haber devam bike ne ve xobu korbinin sisteme ki legerine sisteme ki nu heye debe ko ev sistem ne bir sisteme ki ku netev devleti vara meşandın işte embejin teknoloji peştike ve işte meji sanayi peştike ve embejin gele guhartinin juda cihani çiydi be و بوان گوهرتنا و aslında kapitalizm duhazı sisteme ki nule le cihani tevayı avabke و جبوی کو بکر ولی پیشه خواهی تواهی استنگیان درخینه جی امرالی دست پیدی که حتی هرمنگی کو اف فلسفه خو گهاندنه همو هرمان دبن تجریدی ده جبوی کو دنگی وان لجهانی دنگ و نده و تجرید سیاست تجریدی بدمشینن işte hevditine beraber rapora kuddike hevditine malbati ra kuddike hevditine ambijin be parezara ra kuddike jboy ku dengi serokati jimra lidernek ve çizde stivan tedikin u dengi her küçük jboy ku mesela serokati ra hevditine ki ve yani naham viroji henek civanin kur jboy ku bikarben ambijin hevditin be serokati ra çiv be şermezari çalaki ki ambijin sivil itaatsizlik de bejin yani la Avrupa pegani bun lehemberi ve Türkiye dünya rak dünya seri kurda da rak vay çava Kürt için orta Avrupa çalaki ki dikin yani ne mafeki insani ki Kürt bikarben çalaki ki sivil bir meşinin meşeki bikin protesto ekibikin yani ne mafi insaniye na el esaslı Avrupa'da beji işte ser esası mafi insana rabune و her insana ki hakkı khaheye dakhwaze khwa berein aşti و demokratik bin zaman و kurci و civake ki sereket nama ve cihana insaniyeti de bevi şevazi vara kutkirin yani denge ki her küçük jinav civaka kurda der ki vecboy bir siyaseti vecboy bir felsefi khazım vara tefsan ev tecrid bu khaya و erişe ki kunaha lehember kadın geriyle hem dest bikin, imrali hem dest bikin, erişin ser şengali hem bejin, erişin ser mahmuri hem bejin, erişin ser rojavay hem bin varın hemmuj bu tecridi va gredaiye. Ev sistema tecridiye. Ev erişi gredai vi sistemiye rebaze ki rebaza tecrida le imrali. بله. اول ابراهیم امان سر مجار هلوسته حکومت شامه و کمکار عربی یعنی هفته گلانه ده دم هزیداتر سوره وگرند کمکار عربی اما لهمبر ایریشه که سر آخاز سوریه نه گاوین پراتیکی حکومت شامه نه گاوی کی پراتیکی حتی داخلی کمکار عربی جی در نکت حتی نه و چه تفهم کرد
بري يعني شخوار رجيما سوريا من يعني مرود نافا ديكا وانا كاتبيت رجيما بعث تايبات كو يعني بدربية كي عسكري كو هاتيل سر ريفبريا نبيجن سيستما سوريا ده انجامي ويدي قو امج هاتنا ويدي بقرن دست حتى روجا ايرو بدارين زوري بروشا آورتا قود راقهاند بو حتى قو ام درباسي شورشي دبي ايدي بشورشي نه روشا آورتا رادكي يعني المرحلة قود تي خواستن نه رادكي ايدي بدربازبونا شورشي قو ام كارن بقرن دست سيستما دما مشا كيد روخواندنا رجيما سوريا هات راقهاندن ایدی نروابون اونا هزا رژیم سوریه هبو گو کاریبو سیستما رژیم سوریه بده بردوام کرن یان بده نو کرن یعنی بر بچاب ولی ابراهیم تمام نرنا وسع کو رژیم نروه فقط از قاصد قانون داد بيجم ما اندامه کی نتاون یک بوی اندامه کی کمکار عربیه يعني قال لك كاغاز سياسي دبلوماسي دست ريمي حكومه الشاميه ده هي كوبليزه كاربين الدجي تركيا هنا فقط شو معناك بله از جوی ده مشورش دست پی بکن ده انجام یوی ده از خوازم بگیم ویده که ایدی همه هزین يعني ام بیجن دولتين تایبت یکیتین عربا قولوا بربشاف حتى سوريا یکیتی عربا دابور راوستاندن حتى بري صالكي وكي برنگكي فرمي دعوت کرنا ويج بو وگراندنا و خلاص کرنا آلوزيا سوريا قاشو يعني ناوا دكوانا كاده ايدي اف كريارين جو ام بیجن یان کارين جو هاتين کرن دهمان دمید نقد کریج سیستم هگمونیک یا گلوبال گو ام بگرن دست یا جهانی گو سیاستا گو تی کرن دخوازن دروجلات آناوین تواهید نتنی لسر باکو روجلات سوریه گو ام بگرن دست وکی سیستم که هگمونیکی جهانی ام بگرن دست تی مشاندن او دخواستن گو با آنینا سوریه به من زختا گو کم یکیتین عربا کاریب سوریه وگرینه هزه که بده روابونه که بده تری ندیکری چما گو ام بیجن رژیم سوری هر چه قاسی گو ام بیجن د دسته وید کاره ما فکی روا د ناوا قادا ناو نتوید برنگ کی اشکره کاره تایبت گو ام بیجن داکر کرنا دولتا ترک برنگ کی فرمی او بهز کاری د قادا جواکا ناو نتوید البرامبری وی به سکناندن او کاغذ کو دسته وید وکی داخو یعنی کرن کاره وی داکر کرنا دولتا ترک و بدر راوستاندن و شخوا سوریه نه غریبه گو داگر کرنا دولتا ترک د دیروکه د گو امبیجن لیوای اسکندرون گو هاتبو داگر کرن حتی روجا ایرو د دسته ویده د انجام ویده ایرو او تجربه ته دوباره کرن ترکیه به حرم گو ایرو ته داگر کریه دخوازه قطبونه که بده نشاندان او روابون و مافی گو به دست دولتا سوریه ده تیری نکی یعنی به روابون بیجی خود کرن د یکیتیا شخوا بریا دمک نود تایبت سعودیه لشامه او قنصليه اخو يعني هاتي راوستاندن جبر نپیک انینا او سوزینگو دولتا سوریه دانی بوج بو چاره سرکنن تایبت نوادکه وانه کاگوان بیجن بو پاراستنا جواکا سوری او سیاست اخو او سیستم و پرگال اخو بر بچاور بده رمشتاندن تری نکری یکم وید مینین یعنی دولتا سوری هر چقاسی هزکی وی هی لی وکی لیستوکه کی تایبت دست روسیا دی گوام دبینن روسیا جی وکی رولکی دخوازل برانبری و پرتکی ویل برانبری ناتو یگو تایبت ام بیجن امریکا دخوازه دولتا سوری وکی لیستوکه کی وی دیده نشاندان یعنی حتی امکان وی بیجن چاره سرکرنا آلوزیا سوریه به نافخویی اخوه کاری چاره سر بکه تایبت به ریوبری اخواسر گلباکور و جلات سوریه و سیستما سوریه کارن آلوزی و البرانبری ترکیه و البرانبری هزین گو درباسی سوریه بوه بر بچاوه و بدها دست گو کاری بو آلیکاریه یعنی بیجن کاری بو جبو چاره سرکرنا برجواندین جواکا سوری بدها و حریداوی گو هم بیجن مبادره گوره و بریا خسر پیشکشی سوری کری انجام دلخوازی و خلاص کرنا روشا سوریه گو تیر درباز دبی برجواندین جواکی اساس ریوبریا خسر د اساس دوی هر چی خاصی گو هم بنرن رژیم سوریه بدها دسته وی های هزا وی های وکی لیستوکه کیجی و بی باندور کریه دخوازه دخون و خیال خوده مقوت او فكري نتو دولت ده همان دميد سيستما سوريا تايبت بحث من فكري نتو دولتا جو عرب وكي نتوكي بدن شغل عندن او نجت برستيا خو
و بشرن تایبەت جور هەند هەرمی ڕێڤەبەریە خۆسەر دخوازێ veya bidi şoğulandin taybet di êlên Ereba de got em biner mîna wê dêr û zorê dixwaze vê tevliheviyê berbiçav wekî alavekî bide şoğulandin. Lê di komara Sûriyê dî got em dîsa karin bêjin yanî her çi qasî got rêveberiya xwezer hêzekî xwe yî siyasî di mesedê got dayî ava kirin rêveberiyekî berbiçav êdî hêdî hêzekî wê yî nû gokarî çareserkirina û pêşkêşkirina nerîna û xelaskirina alûziya Sûriyê lê dîsa bercewendiyên hêzên hegemonîk taybet dewleta Tirkiye em dibînin her çi qasî gavekê bi ber bi rêveberiyê yan em bêjin sistema em bêjin operasyona di hundirê Sûriyê de taybet xwebrêxistin bike çareseriya pirsgirêka Sûriyê hel bike çareser bike di wê dekê de gavekê di dewleta dagirker Tirkiye de dixwaze bi zextekê de nêzîkatiyê de dewleta Sûriyê bide nîşandan. Êvana got em bigirin dest di hêzê di destê rejîmê de heye lê wekî lîstokekê jî dîsa bi destê hegemonîk tê şoğulandin. Hevalê zinar sê deqema tenê man ez pirsa xayî dawî bikim. Çend roj berê çalakê hereye hebû îro li dijî çetayên dagirkeran îro qesa dijî çalakek ragihand li herêmê xwe pêşandan jî hene niha ji vî saetê de ji li Qamişlo li Girgelekê xwe pêşandan hene tevvana hemiya li hember vî êrîşa ya guj Bakur Rojhilat Sûriye bi xelkê xwe bi rêveberiya xwe bi hêza xwe yê leşkerî çi tê xwast? بله یعنی شخصتاً لهرمی پارادیگما و فلسفه که ریبر آبو جبوی نتوا دموکراتیک دانیه تی بریو برن تی مشاندن و لینگه کی سرکه یا وی پارادیگما جی وکی خو پاراستنی سرکاتی استراتژی شری گلی شورشگری دانی دوی شری گلی شورشگری دا ننویه کو به اریشین وی داوی یا بری وی یا به اریشین ام بیجن işte serikani grispi ve afrini ve despekriye ev herem taybet Rojavayê Kurdistanê demekî dirêj ve di felsefeya rêber apo da sistemekî xwe ava kiriye ev qad ve qada rêber apo tê binav kirin rêber apo ev gel perwerde kiriye yani ji ber wê çi qas êriş hebin û êriş bi çi şêwazî were jî bi şerrên taybet bi psikolojîk bi aborî bi rêbazên cuda cuda bi rêbazên askerî werin jî ev herem di stratejiya şerrê gelê şoreşgerî de kêm zêde belkî kêmasiyên xwe jî hebin belkî hîn lewaziyê xwe jî hebin ama xwebrêxistin kiriye ana wekî we anî ziman berî ku ez verim li vê derê ji xwe zaten li bajarê Qamişlo ciwanên bajarê Qamişlo ser piyane hemû rêgirtine hatta ez hatim vê derê jî bi zehmetî ez hatim ji ber ku rêgirtibûn yani ciwan rabûne ser piyaz ciwan ser piyane dibêjin em vê heremê dev jê bernadin em nahêlin destî devletên işte kesên ku hesabî li ser me bike em nahêlin destî wan da wekî hêza qasede zaten xwebrêxistin kiriye aliya askerî de her ku diçe xwe xortêr dike bi tevlîbûna ciwanên vê heremê ve bi tevlîbûna civakên vê heremê ve bi Kurdê xwe Suryanê xwe xwe giyandî hêzekî ku êdî hêza Daişî ku hemû cihan jê ditirsiyan tene ev hêz dikarî bû wî hêzê têk bibe bi siyasetên xwe bi têkiliyên xwe û bi hêza xwe yî sereke ya cewherîn dikarî bû hêza Daişî têk bibe îniha esas nokteyek din jî heye yani divan êrişên ku dewleta Tirk aslında wek stratejiyekî Daişî dabûn pêş gotibûn belkî bi Daişî em yani bi çeteyan em dikarin wî bikin ama niha di vê êrişa devleta Tirkiyeyê de ev tola Daişiya jî heye yani dixwazê ev Daişekî ku nikarî bû wî projeyê têk bibe aniha Tirk dixwazî işte tola Daişî reke û vî heremê têk bibe îrada wî gelê wî heremê xuya ye berxwedaniya wî xuya ye herî dawê işte bi şehîdkirina çar endamên Qesedê ve helwesta gelên heremê bi xwedî derketina wan şehîdan ve bi heybet bi coşekî bi biryardariyekî ku xwedî derketina wan şehîdana û meş
çalaki û tebliğbûnun ciwanên ku li vê heremê her roj ber çave dide nîşandan ku gel li vê heremê bi tu rêbazên êrîşan nayşikandin îrada wan heye û hêzekî wanê serekê ya felsefe rêber apo heye û sistemekî ku ji bo vê heremî danîne rûnişkandin heye û îlla ev siyaset li Sûriye bigiştî û li Kurdistanê wê ser bikeve. هەڤەلیمەی ڕۆژنامەوان زنار یێلدەز ئەم سپاسیوا دکەم Spas baş. هەف سەرۆکێ دەستە ژینگەهەیە هەرێما جزیرە هەڤەلی ئیبراهیم ئەسعادم سپاسیواجی دکەم سپاس کن ساو بەلێ تەماشەڤەن هێژە بە ڤیاوەیەم گشتە داویە بەرنامەیەخە حیا جارێکێ دەنەم هەڤدو بینن بمن خێر و خاشیدا